Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kanonglang Pungseir Social Cultural Youth Club, haka arpoi terik, urempang arjar khat kendai, kala yo ban penha perdana ya ki arteli ki lempung yelakai football, bakentup ya ke Under 14 League Football Tournament, bat ke NPS CYC Women Football Tournament arja khat pra khat kendai, ya ke bala penlong hamadan Nonglang West Khasi Hills. Haba pai syakajing ya kun jongka Under 14 League Football Tournament, haka liang kishenrang, kakun hun yelakai jongka Nonglang SC kala yo ban khur ya ka nam ladu kum kala du bat katei ke jing job jong Nonglang kala long hadien bakala la ban penlim no da laigo la ar ya ka kanhun yelakai jongka Senduli SC lengba ka tiebreaker hadien ke jing ya khat ka bamar argol haba pai pat syakalumpung yelakai jongki khina kan thei ya ka balatip kum ka NPS CYC Women Football Tournament ka Persiang FC na sitle kala yo ban Korea ka nam ladu da ka bakala penlim no da argo la not ha ka jingile kai final Persia ka balalong ha ka tegisngi nalor ki nongkit kam jong ka NPS CYC la don lang ru uba SD Wanyang secretary ka snong nonglang uba Welking Wanyang uwei na ki riorang ba ka tega thain kum ukongsan bat ki balai shimru ya ka banta ban samru ya ki khusnam syaki tim ladu bat ki tim namrem ki balalong da ka pisa ki trophy bat ki medal shusho kuman pensukan mau bakatei kelempung jongki Under 14 ki don haduk khat artli ki tim na keleng ki jaka ki bawan bani shimenta kat bahaga women tournament ki don kumah nyotli ki tim ki palawan bani shimenta